Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Turi ku itariki ya 21 z'ukwa gatatu 2025 mu makuru yacu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na makuru mugezweho nanjye Mushakamba mfatanije na Sentama wiriwe waramutse. Mwaramutse neza Mushakamba. Yego turamahoro. Yego natwe turamahoro ndabona haramutse umucyo. Haramutse umucyo amakuru noneho ntayo. Muri minsi hari agacyo. Twigire mu makuru yacu nk'ibisanzwe. Yego nibyo twagenda mu makuru yacu kugira ngo ariko dukwakwanye. Rwari urwandiko rw'ibanga ufite ruvi Bujumbura no muri hone. Rwandiko rurahari turaza kuruvugaho. Ariko ngira ngo twabanza tukabwira abantu amakuru turi buganireho. Yego. Noneho nyuma ruriya rwandiko narwo tukarujyaho. Ariko yego tunamenyeshe abakunzi bacu ARCM 23 yafasha ahandi hantu hakomeye muri Warikare. Ntibyabura kuko ntibajya basubira inyuma. Ni ku birometero 36 uvuye Warikare ahari icyicaro cya territoire. Noneho ku muhanda werekeza Ikisangani. Centre ikomeye y'ubucuruzi. Yego. Ikomeye cyane ariko nitubivuga ikomeye kuko niko gace ka Warikare karimo ubucuruzi cyane. Ni centre rero yitwa Mubi. Ngira ngo nejo twahoze tuyivugaho. Tuvuga bari buve hari abakerekezi Mubi. Rero Mubi yafashwe saa 11 za mu gitondo. Yego. Babazindutse. Mubi yafashwe ubu bakaba bayirimo. Bityo ngo bikaba biha inzira yoroshye yo kugera Ikisangani ko niyo nzira yerekeza Ikisangani. Bya birometero twabaraga byagabanutse. Byabagabanutse ntibikiri kuri wa mubare. Ngo FARDC na bagenzi babo ngo bari kwitwara neza mu cyatrete. Gukina biroko. Hano baravuga ngo les rebelles viennent baracyabita abarebere. Ntibyabura kuko les rebelles viennent de prendre Mubi sans combat depuis 5h du matin. Mubi est la cité commerciale de Warikare à 36 km de Warikare territoire vers la route Kisangani. Ngo ARCM 23 bafashe Mubi mirwano ibayeho. Abayifashe saa 11 za mu gitondo. Yego. Bakavuga ngo Mubi ni centre y'ubucuruzi ikomeye cyane muri Warikare. Yego. Kuva Warikare centre kugera Mubi hari ibirometero 36. Kandi ni ku muhanda werekeza Ikisangani. Yego. Ubwo ibi rero turatubivuga ariko reka twumve n'abaturage baho baba babyemeza. Birumvikana. Abaturage baho barabyemeza ntabwo ariko tubyemeza gusa nta makuru twakuye kuri tele. Ushakamba turumvikana. Ndakumva neza cyane. Reka wumve. Sasa mimi napata message ya petit frère ule mtoto wa mama yangu mloko ati akakanya mbonye ubutumwa buvuye kuri wa murumuna wanjye wo kwa mama wacu. Iko Mubi ari Mubi tena ule cousin asema alikamata Mubi leo ma 5h leo. Ati ubutumwa bwavugaga ko ngo bafashe Mubi saa 11 za mu gitondo. Toto mwi ya leo ati gitondo cy'uyu munsi uyu munsi turimo tuvuga kuri 21. Kuchia leo kwa banakamata Mubi nako bila risasi. Anasema
bila risasi. ati avuze ko hafashwe nta sasu rivuze. Voilà. Donc Mubi na Walikale kuko transit kuva mu Walikale kilometero 36. Donc tuseme territoire ya Walikale, administration ni pale Walikale. Uvuze ko umujyi w'ubuyobozi muri Walikale ni Walikale ari icyicaro cya territoire. Mais économie ni Mubi. Noneho umurwa mukuru w'ubukungu ni Mubi. Jina ya Mubi kama. Ndizera ko mujya mwumva ibyo byose mu izina rya Mubi. Donc c'est un peu comme chez nous, administration Kinshasa, mais capitale économique ni Lubumbashi. Nk'uko bimeze iwacu aho ubuyobozi bukuru ni Kinshasa, noneho kapitale y'ubukungu ni Lubumbashi. Voilà, c'est comme ça qu'il faut comprendre aussi. Nuko mwabyumva. Walikale, là c'est l'administration. Walikale ni ubuyobozi. En tout cas, capitale économique, cité économique kabisa ya Walikale ni Mubi. Ariko noneho ibijyanye n'ubukungu ni ahitwa Mubi. Yego. Donc ni kwenda kuvivre Mubi na kurudia kwa administration Walikale. Noneho ibyo bisobanuye ko ubuzima ubumara Mubi, noneho washaka ubuyobozi ukajya Walikale. Là il y a 36 km. Goudronné. Ati hari ibirometero 36 birimo kaburimbo. Alors pale ni mundia pia kushuka Kisangani ile kabisa. Ati aho ngaho ni mu nzira imanuka Kisangani. Urabyumva rero mushakamba, urumva ko hariya ntabwo FARDC zorohewe. Habe na gatoya. Ntabe na gato rwose. Birumvikana. Bwana Sentama, ngira ngo iyi Walikale nk'uko wari warabivuze intambara yaho iri koroha. Biroroha cyane. Biroroha twarabivuze cyane, urabona ko gukoroha kwayo iharanira Kisangani naho kumanuka za Maniema n'ahandi urabona ko bigenda byoroha. Ngo batsinzwe Igoma bari kuburanishwa mu muhezo, buriya nabi Walikale nabo nuko birabagendekera kugira ngo bazaba uko bashaka mu buryo bworoshye. Twari twavuze rero ko twabwira abantu bacu ingingo z'ingenzi. Ingingo z'ingenzi noneho tunyarukiye kuri rwa rwandiko. Yego. Noneho tugaruke dukomeza. Ingingo tugiye gukorera ingingo zigeze kuri enye. Ingingo ya mbere 23 yemeje ko yabohoye Walikale. Ya kabiri 23 yitandukanyije n'inama y'Doha yahuje perezida w'u Rwanda na perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ingingo twirwaneho ikomeje kugabwaho ibitero na FARDC, Mayimayi n'ingabo z'u Burundi mu gihe Uvira abanyamurenge bamerewe nabi. Yego. Ingingo isoza turuze gusorezaho Croix Rouge yanyomoje Human Rights Watch ku bantu bapfiriye muri Kivu y'Amajyepfo. Ngize ingingo tugiye kuganiraho mushakamba. Yego. Tugende rwandiko. Twajya kuri rwandiko. Yego, twajya kuri uru rwandiko rw'i Burundi. Yego. Tukareba uko byifashe amabanga ari hagati y'u Burundi cyangwa se ya leta y'u Burundi na FDLR. Yego. Reka turebe n'urwandiko rumaze igihe kinini. Rwo kuri 23 z'ukwa 11/2009. Yego.
rwandikiwe perezida w'inama y'akanama k'umutekano Karoni, bashingiye ku mwanzuro w'igihumbi 533 muri 2004 ureba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo rero uyu mwanzuro tugiye kureba handitseho Burundi, umwanzuro wa 84. Plusieurs rapports et témoignages crédibles obtenus par le groupe en République démocratique du Congo, au Burundi et au Rwanda indiquent que le Burundi sert de base arrière des réseaux de recrutement et d'appui des FDLR. Un certain nombre d'ex-combattants des FDLR qui l'a interrogé au Rwanda ont déclaré qu'à leur connaissance, plusieurs centaines d'hommes au moins avaient été recrutés dans ce pays et prêts au Burundi avec l'aide locaux depuis 2005. D'après diverses personnes interrogées, ce recrutement a été principalement opéré par les officiers des FDLR dans la zone de Viva, en République démocratique. Ibi bintu byinshi bivuze ngo raporo zagiye zigaragaza iri tsinda ryatumwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no mu Rwanda, rigaragaza ko Uburundi buba ni bazi ubwo n'iki bazi ariyere ni nk'indiri byagiye buba indiri aho indiri no gushyigikira aho FDLR niho yaturukaga, ni naho yakoreraga yinjiza abantu mu gisirikare cyacu, mu kinyeshyamba cyacu. Abahoze muri FDLR kera batashye mu Rwanda babajijwe, bagiye bagaragaza ko mu byo bazi amagana n'amagana y'abantu babaye rekrute, ni ukuvuga binjijwe mu kinyeshyamba cya FDLR, bagiye bacengera baturutse i Burundi bafashijwe n'abacuruzi b'Abarundi guhera mu 2005. ngo abantu benshi babajijwe ku bijyanye no kwinjiza abarwanyi mu kinyeshyamba, bavuze ko byagiye bikorwa n'aba ofisiye ba FDLR mu gace ka Uvira, ariko bakajya kubavana no mu Burundi. Ibi bigaragaza iki Mushakamba? Kubera Uvira uyu munsi iri kurwanirwamo, babona impamvu Uvira yabaye Uvira, isanzwe ari indira ya FDLR igihe kinini. Yego, cyo nicyo mbona cya mbere. Ibi nanone icyo bivuze ni kuvuga Burundi gufatanya na FDLR uyu munsi. Ibya none ni ibisanzwe. Si ibya none, ni ibintu bisanzweho, kandi Mushakamba burya hari ikintu bahuriyeho. Burya ngo ibisa birasabirana. Sinzi abantu hari igihe batambuka batakivuze, ariko kutakivuga ngo kimenyekane ntabwo birazwi ko CNDD yagize uruhare muri jenoside. Ni ukuvuga bahuriye kuri ya ngengabitekerezo. Ya ngengabitekerezo ya jenoside bayihuriyeho, ni nayo mpamvu Uburundi bubashyigikira, ni nayo mpamvu buriya ahanini nubwo tujya tuvuga ngo
Burundi bujya Kongo kubera gushaka amafaranga, ariko amafaranga aza ku mwanya wa kabiri mushakamba. yego Ikintu kibanza niyo ngengabitekerezo ya jenoside niyo iba arimo, ahubwo amafaranga akaza ku mwanya wa kabiri. uburyo niyo batahabwa amafaranga bajyayo kuko iyo mpamvu ya mbere iba igihari. yego ariko iyo mpamvu ya mbere ivuyeho, iya kabiri niyo yahaba yose y'amafaranga ngira mu mijyi ishira, ntabwo bajyayo. yego reka dukomeze tujye ku mwanzuro wa 85. bavuga uti l'un des ex-combattants des FDLR interrogé séparément par deux membres du groupe en mai 2009 a déclaré que les voies de transit utilisées pour ce recrutement sont restées ouvertes en 2009 et qu'il savait qu'au cours des 5 premiers mois de cette année, 150 nouvelles recrues étaient arrivées à Uvira par le Burundi via la plaine de la Rusizi. De même, le groupe a recueilli d'autres témoignages oculaires selon lesquels plusieurs éléments des FDLR auraient trouvé refuge au Burundi en juillet et en août 2009 pour échapper aux opérations militaires des FARDC, ce que leur ont confirmé les services de sécurité de la République démocratique du Congo et du Burundi. arabisobanura neza. Baravuga ngo umwe mu barwanyi, mu bahoze ari abarwanyi ba FDLR wabajijwe, ariko mu buryo abazwa ku buryo bamutandukanije n'abandi, ntabwo bamubarije hamwe n'abandi. Abazwa n'abantu babiri bo muri bo muri iri tsinda ryabazaga, ni itsinda ry'abashakashatsi boherejwe n'umuryango w'abibumbye. Bamubaza mu kwezi kwa gatanu kwa 2009, aza kwemeza ko inzira bacamo zikoreshwa kugira ngo bashakisha FDLR ishaka abarwanyi bashya zakomeje kubaho zifunguye kugeza no muri 2009. ubwo zifunguye hehe? Mu Burundi, kuko ahangaha turacyari ku Burundi. Noneho agahamya ko uyu nkuru watangaga ubuhamya, agahamya ko abizi neza ko mu mezi 5 y'uyu mwaka wa 2009, urabona kuva mu kwa mbere kugeza mu kwa gatanu, ko bamubazaga mu kwa gatanu, kugeza ubwo bamubazaga yahamije neza ko yiboneye abagera ku 150 batwawe bajyanywe Uvira, binjijwe mu gisirikare baturutse i Burundi. yego noneho bakanyuzwa muri cya kibaya cya Rusizi. noneho inyandiko igakomeza ivuga iti ririya tsinda ryasaruriye cyangwa se ryahuje ubundi buhamya bw'abantu babibonye n'amaso yabo, aho benshi bavuga ko aba FDLR benshi baba barabonye ubuhungiro mu Burundi mu kwezi kwa 7 ndetse no mu kwa 8 kwa 2009 kugira ngo bahunge operasiyo zakorwaga na FARDC. Ibi rero nibyo baganiriye ngo banavugana n'inzego z'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'i Burundi. urabona ko bose babyemeza. yego tujye rero ku mwanzuro wa 86. uravuga iki? turebe turebe 86. 86 iravuga ngo entre le 25 juillet et le 25 août 2009, au moins 4 incursions d'éléments des FDLR au Burundi ont été recensées.
Lors de ces incidents, les témoins oculaires et les agents de services de sécurité ont dénombré au total 40 personnes, mais le groupe pense que ce chiffre pourrait être nettement plus élevé au vu de ce qui lui a été rapporté. Le groupe a le sentiment que ces incursions ont été ordonnées par les hauts commandements des FDLR pour permettre aux bases du secteur d'Ouvira d'évacuer vers le Burundi d'importants documents et autres matériels provenant des zones opérationnelles des FARDC. uyu mwanzuro ukavuga uti hagati y'itariki 25 z'ukwa karindwi na 25 z'ukwa munani 2009 yego byibuze habayeho ibitero nka bine bya FDLR mu Burundi. Ubwo binjiye mu Burundi ibyo bitero birazwi bavuga ko babibaronze. Ngo mu gihe cy'ibyo bitero abatangabuhamya babibonye n'amaso ndetse n'inzego z'umutekano babaze abantu 40 babaze abantu 40 ariko noneho iri tsinda ry'umuryango w'abibumbye bikaba ko ritekereza ko uyu mubare ushobora kuba hejuru bashingiye ku byo bari barakusanyije bari baratanze muri raporo. Iri tsinda nanone bikavuga ko ibi bitero byategetswe n'abayobozi ba FDLR kugira ngo ibirindiro byabo by'Uvira bitambutse cyangwa se bihungishe impapuro z'ingenzi ndetse n'ibikoresho bizivana muri zone zakozwemo operasiyo na FARDC. Ubwo ntibashakaga ko inyandiko zabo dokima zabo yego twakomeza yego dukomeze kujya ku mwanzuro wa 87 ubwo 87 bavuga ati le groupe a recueilli plusieurs témoignages de police. Ces informations ont été corroborées par plusieurs éléments. Kabane nsobanura hano uko biransaba kujya kuri page ikurikiraho. Turumvikana? Yego. Turumvikana? Ndakumva neza. Reka mbane nsobanura uko bisaba gukomereza kuri page ikurikiyeho ko interuro ntabwo irangiriye. Ahangaha bavuga ko iri tsinda yego ryakusanyije ubuhamya bwinshi. Turi hamwe? Yego. Iri tsinda ryakusanyije ubuhamya bwinshi? Iri tsinda ryakusanyije ubuhamya bwinshi bwemeza ko FDLR baba bafitanye umubano n'imikoranire na General Adolphe Nshimirimana w'u Burundi ushinzwe iby'ubutasi. Igihe yarashinzwe ubutasi. Ariko ngira ngo umugabo yarapfuye. Noneho ngo bakaba banafitanye n'imikoranire n'abakozi bo mu gipolisi cy'u Burundi, abakozi bo hejuru mu gipolisi cy'u Burundi. Bakomeza bavuga bati aya makuru yanemejwe na bamwe muri FDLR barayemeje. Yego. Par des services de sécurité de la région, par des responsables du gouvernement burundais, par des membres de la société civile. Urumva ko hari aba FDLR bayemeje, hari serivisi z'umutekano zo mu karere, ukuvuga ntabwo ari mu gihugu kimwe, noneho ni ugufata muri ibi bihugu byose bituriye aka karere, barayemeje.
ndetse n'abayobozi bakuru muri guverinoma y'u Burundi barayemeje, n'abo muri société civile barayemeje. Le groupe s'est également procuré des relevés téléphoniques dont il ressort que sur la période allant de juin à août 2009, 13 communications ont été passées entre le colonel agricole Ntirampeba, uramwibuka n'ejo bundi yari hariya, urumva ko abifitemo uburambe ibi bintu, le chef d'état-major du général Nshimirimana et le major Mazuru des FDLR. Urumva ko iri tsinda ryanabonye n'ikiganiro kuri telefone. Ikiganiro kuri telefone, cyangwa se ikiganiro kimwe, ni ibiganiro kuri telefone byaba byarabaye hagati y'abo tugiye kureba. Ibi bikaba byarabaye hagati y'ukwezi kwa gatandatu n'ukwezi kwa munani kwa 2009. Ni ibiganiro 13, 13 communication byatambutse hagati ya colonel agricole Ntirampeba, ngira ngo no muri intambara wajyaga umwumva uyu agricole. Yego. Urumva ko atari wa none amaze igihe. Noneho chef wa état major du général Nshimirimana, noneho le major Mazuru de FDLR. Aba bantu batatu. Yego. Ukuvuga urafata agricole, fate Nshimirimana urashinzwe ibintu bye chef d'état major du général. Uyu nguyu ngira ngo yigeze no gushingwa état major. Nshimirimana general w'u Burundi, noneho ngo na major Mazuru wa FDLR. Igihe hari kubwa Nkurunziza. Yego. Noneho dukomeze ngo ibyo ni ibiganiro 13 mu gihe cy'amezi abiri. Ukuvuga ukwezi kwa gatandatu kugera mu kwezi kwa munani kwa 2009. Noneho en octobre 2009, mu kwa 10 kwa 2009, un agent de liaison des FDLR a confirmé à son tour que les FDLR collaboraient avec le général Nshimirimana et le colonel Ntirampeba, précisant qu'elle fournissait principalement des moyens logistiques et une assistance médicale. Urumva ko ntabwo ari muri biriya biganiro gusa babibonye, turumvikana, ahubwo n'umu agent de liaison, no kuvuga ni mu FDLR uhuza FDLR n'u Burundi. Un agent de liaison ni nk'umuntu w'umuhuza ariko udahuza by'imishyikirano, ariko uhuza mu by'imikoranire. Urumva ko nawe yabagaragarije ko FDLR ikorana na Nshimirimana general, igakorana na colonel Ntirampeba ariwe agricole. Agaragaza ko icyo babafasha, ubufasha babaha, ngo babaha ibikoresho ndetse n'imiti, n'ibijyanye n'ubuvuzi. Ntabwo ari imiti, ubwo vuza imiti kwaba kuyohereza bakivura bwabo, ariko ikigaragara iyo bivuze gutya assistance médicale, ukuvuga ko baranabavura. Kubaha imiti cyangwa bakanabavura. Yego. Urumva ko ari ubufasha bukomeye. Dukomeze. Mushakamba burya ibi ngibi bijye bigira ikintu byerekana, kuko je hari icyo ndimo mbonamo muri kiriya gihe byasaga naho Burundi bubanye neza n'u Rwanda. Yego. Ariko urebe habaga n'imipira, ndabyibuka Nkurunziza yigeze akinira umupira kuri stade Amahoro.
noneho ikintu ugire nibaza umuntu mubana neza inyuma ya rido arimo acura imigambi mibi. Ngibi birigaragaza kandi noneho ba bandi batanga u Rwanda ngo bararufatira ibihano nibo banditse ibi. Nibo banditse birumvikana. Ibi ni ibya UN. Ibi ni ibya UN, ntabwo ari ibintu dukuye ahandi kure, ibya UN. Ariko ugasanga barashaka kubangamira u Rwanda n'abanyarwanda, kandi noneho ikibazo ari bo barabibona byose ntacyo babikozeho, noneho bagashaka no kuvuga baba bafatanije n'uyu nguyu, ntaho biba bitandukanye. Yego, reka dukomeze. N'umwanzuro wa 88. Le groupe a appris que de grandes quantités d'armes légères et petits calibres avaient été livrées au Burundi en 2008. Elles avaient été convoyées par des vols spéciaux vers l'aéroport international de Bujumbura et récupérées par des agents de la présidence et d'autres services de sécurité. Nous voyons que la présidence birimo ndaje twagere neza tubivuge. Les responsables de la sécurité burundaise ont confirmé certaines de ces livraisons qui, d'après eux, n'ont pas été comptabilisées dans le stock officiel. Reka twumve itsinda turi hamwe. Yego, itsinda nyine ryakoraga iyi raporo ubushakashatsi ryabwiwe ko intwaro ntoya n'izoroheje. ubwo mu ntwaro ntoya urabona ziriya batwara mu ntoki. Yego, zaba zaratanzwe hari i Bujumbura muri 2008 ngo ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. ubu rero zaraguye hariya hari ahantu zari zivuye. ibyo rero byose leta y'u Burundi ibiziho bifiteho amakuru. birumvikana. noneho ngo zikaba zaraherekejwe mu buryo zaherekejwe mu ndege zigezwa ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bujumbura, zakirwa n'abakozi bo muri perezidanse y'u Burundi ndetse n'izindi serivisi z'imitekano bafatanyije. abakuru mu bashinzwe iby'umutekano w'u Burundi bemeje ko zimwe muri izo ntwaro zitigeze zibarwa muri sitoke ya leta. ni ukuvuga ntizigeze zibarwa nk'intwaro z'u Burundi. niba zitarabazwe nk'intwaro z'u Burundi hari undi zari zigenewe. birumvikana. hari undi zari zigenewe. noneho dukomeze. Yego, 89. Le groupe dispose de preuves concrètes attestant d'une tentative d'achat d'une cargaison de 40 000 fusils d'assaut Steyr OG, des munitions officiellement destinées à la police burundaise, tentative montée par une délégation burundaise qui se rendait en Malaisie. De l'avis du groupe, l'achat d'une telle cargaison pour la police burundaise paraît excessif, étant donné que celle-ci ne comptait pas plus de 20 000 hommes. Dans ce combat, harakomeye. hano baravuga ngo ririya tsinda rifite ibihamya bifatika byemeza ko habayeho gushaka kugura intwaro zigeze ku bihumbi 40
izo bita fizidaso steyere og ndetse n'ibyangombwa byazo, ibyangombwa bitari impapuro ahubwo ibyangombwa ni nk'amasasu n'ibindi. Noneho ngo izi ntwaro zikaba zari zigenewe polisi. Turi hamwe? Yego. Ngo uku kugerageza bikaba byarakozwe n'itsinda ry'abarundi bari bagiye muri Malaysia. Noneho groupe iri tsinda rikagaragaza ko kugura intwaro zingana gutyo 40,000 bavuga ko bazigurira polisi y'u Burundi, harimo ibikabyo, harimo kurengera, harimo kurenza umubare ni nyinshi cyane, ahubwo nyinshi kuzari zikenewe. Kigero ntabwo kingana n'ingano ya polisi y'u Burundi. Ntabwo kingana n'ingano ya polisi y'u Burundi, kuko polisi y'u Burundi ni 20,000. Kuvuga rero urumva bari bakubye kabiri. Ziriya zari zirenzeho rero hari aho zagombaga kujya cyangwa se zikanajyayo zose. Le groupe a demandé à plusieurs reprises aux autorités malaisiennes de fournir des éclaircissements sur cette cargaison et il a appris des autorités malaisiennes quelques jours avant le dépôt du présent rapport qu'il n'y avait pas eu de vente d'armes. Le groupe est en voie de vérifier cette information. Ukuvuga iri tsinda ryarenze aka karere rijya kubaza na leta ya Malaysia izi ntwaro. Ariko leta ya Malaysia iravuga iti ntabwo bigeze bazigura. Itsinda ryabasabye ibisobanuro bavuga bati ntabwo izi ntwaro bigeze bazigura. Ariko ntabwo itsinda ryabyemeye, ubwo ryakomeje gushakisha. Wenda icyo tudafite ni icyavuyemo muri kwa gukomeza gushakisha kumenya niba baraje gusanga koko izi ntwaro barazigurishije Burundi cyangwa niba Burundi butaraziguze. Le groupe est en voie de vérification de cette information. Nukuvuga iri tsinda ryari rigikomeza, uba ni kuva 2009 ni kera, bigashobora kuba barabonye igisubizo. Ariko byakomeje nyuma y'aha ngaha bakora iyi raporo, bakomeje gushakisha kugira ngo bamenye niba izo ntwaro zaraguzwe. Il a joint en annexe le document relatif à la dite cargaison annexe 15. Ubu iyi raporo nubwo annexe no kuvuga ni impapuro zomekwa kuri raporo, yego, ariko zitakubiyemo raporo, zitagize raporo gusa ziba zitanga andi makuru arenze, nk'uko bavuga bagakora raporo yabo bavuga ko Burundi bwaguze intwaro, noneho ariko za mpapuro bomekaho ziza ari nka gihamya yuko ibyo bavuze ari ukuri. Ubwo rero bagaragaza ko bashizeho annex attachment ijyanye na ziriya ntwaro zinjijwe i Bujumbura. Shakamba ngira ngo naho ngaho bigarukira. Amabanga yamenwe, amabanga naho ngaho arangirira ameneka. Ngira ngo urabona ko Burundi nta na rimwe bwigeze bworoha rwose bukorana na FDL. Uyu munsi barabivuga abantu bakumva ko ari iby'uyu munsi, ariko ngira ngo iyi raporo igaragaje ko ari ibintu bimaze igihe. Yego. Yaba ku bwa nkuru nziza, yaba kubigeze kwa Neva birushaho. Yego. Batazababona rimwe umubano w'u Burundi n'u Rwanda umeze neza, ejo ukaba umeze nabi. Byose ni FDLR, nta kindi kintu cyatuma ubundi Burundi n'u Rwanda babana nabi.
cyane. nuko ni FDLR ihari, ni FDLR Burundi budashaka kuvirira, ni FDLR yinjirira Burundi, ariko na byose buriya ni wa mukorono wabwira uti noneho nimwe dushaka ko mucumbikira FDLR. Yego kugira ngo twakigira ku ngingo zacu. Yego reka twigire ku makuru yacu. 23 yemeje ko yabohoye Walikale bimeze mu 23 nibyo ejo twarabivuze n'abandi, ariko kenshi biba byiza iyo byemejwe n'itangazo rya M23 ryashyizwe hanze. Nibyo ngira ngo wanarireba imbere yawe ukarifungura tukareba ubutumwa buri muri iryo tangazo, cyane ko harimo n'impamvu yatumye bafata Walikale. Yego reka ndebe. Yego ngira ngo na Lieutenant Colonel Uwingoma yari yabyemeje, ariko kubyemeza kwa Uwingoma nk'umusirikare, abasirikare bavuga imvugo imwe bati twahafashe twahabohoye, ariko mu itangazo harasobanura byose. Yego turebe narigezeho, ni itangazo ryasohotse ejo. Ryasohotse ejo bitinze, ntabwo ari mu masaha y'igitondo. Yego riravuga riti l'Alliance Fleuve Congo AFC M23 ne cesse de déplorer l'attitude belliciste du régime anticonstitutionnel de Kinshasa qui transgresse toutes les résolutions et recommandations de la communauté internationale pour la résolution pacifique de la crise en République démocratique du Congo. AFC M23 ntigihwema kwamagana imyitwarire ya gashozantambara ya leta irwanya itegeko nshinga ya Kinshasa, ihora irenga ku myanzuro mpuzamahanga ijyanye no kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo no kugarura amahoro muri Kongo. Les provocations intempestives de l'aviation et de l'artillerie lourde des FARDC n'ont cessé de bombarder et de pilonner les populations civiles, les bétails, villages, sans épargner nos positions. Ubushotoranyi buhoraho bwo mu kirere, indege bakoresheje indege, bakoresheje n'imbunda ziremereye bwa FARDC ntibwigeze buhagarika gutera amabombe ndetse no kurasa ku baturage b'abasivile, amatungo, insisiro, yemwe haba no ku birindiro byacu. Kuvuga hose baraharasa. Tugakomeza. Face à ces menaces criminelles, notre mouvement n'a eu d'autre choix que d'intervenir pour secourir nos compatriotes soumis depuis 2 semaines à des attaques terrestres et aériennes du régime de Kinshasa à l'aide notamment des avions de chasse Sukhoi 25 et des drones de combat CH-4. Ati kuri ibyo bitero by'ubwicanyi rero AFC M23 nta yandi mahitamo yari ifite uretse kuba yahagoboka igatabara abo benegihugu bagenzi bacu bamaze ibyumweru 2 bagabwaho ibitero binyuze ku butaka ndetse n'ibyo mu kirere bigabwa na Kinshasa, na leta ya Kinshasa bakoresheje indege z'intambara za Sukhoi 25 ndetse na za drone bita CH-4. Itangazo rigakomeza riti nous confirmons que
la ville de Walikale, chef-lieu du territoire de Walikale, a été libérée par une force afin de protéger la population et ses biens. Ati turemeza ko umujyi wa Walikale ukaba n'umurwa mukuru wa teritwari ya Walikale habohowe n'ingabo zacu, n'ingabo za AFC M23 mu rwego rwo kurinda abaturage n'imitungo yabo. Agasoza bagira bati nous tenons à réaffirmer notre engagement en faveur du cessez-le-feu que nous continuerons de respecter. Dukomeje kugaragaza no guhagarara ku cyemezo cyacu cyo kubahiriza ihagarikwa ry'imirwano, tuzakomeza no kubahiriza. Néanmoins, en cas de provocation ou d'attaque contre la population, nos forces se défendront avec professionnalisme dans le respect du droit international humanitaire. Ariko mu gihe tuzagabwaho ibitero badushotora cyangwa babigabye ku baturage bacu, ingabo zacu zizihagararaho, zizarinda n'uburenganzira bw'abantu, uburenganzira mpuzamahanga bw'abantu, kandi mu buryo bwa kinyamwuga. Bikorewe i Goma kuwa 20 z'ukwezi kwa gatatu 2025, hagarariye AFC M23. nta wundi rero n'urebwa n'ibi bintu by'itumanaho ni Lawrence Kanyuka. Yego. Ngira ngo Walikale yari ikenewe kandi yari imindiri cyane, ndetse n'ibi bitero nabyo byari bikomeje. Ngira ngo reka mvuge ngo FARDC na FDLR bafatiwe ahantu hakomeye. Yego. Kuko ndamya nashidikanya ko batakwemera kubaho batarasa M23. Yego. Ntabwo bishoboka kuko kuva Bunagana wagiye ubona ko imirwano yose yagiye isemburwa no kushotora n'ubushotoranyi bwa Kinshasa cyane, kubera kumva ko ari igisirikare gikomeye, kumva ko ari abantu badasanzwe, bakumva ko ngo bazarasana cyangwa se nayangenga bitekerezo yo kumva ko batagomba kubana n'abandi mu mahoro. Ubwo rero ibiganiro byose aho bizava bikagera byose bisaba guhagarika imirwano, kereka ibyo kwaka ingabo za leta na FDLR n'abandi bafatanya kwamburwa intwaro. Naho nibitaba ibyo ntabwo bazareka gushotora bagenzi babo. Yego. Fatira ku rugero basindaga bakarasa mu Rwanda. Ubu n'ubumva ngo Burundi bubanye neza na Kongo. Bundi basindiye uvirusi ibyo ngo bari ku gitutu cya M23. Basinze barasi Bujumbura. Cyane. Rero iyi mirwano izahoraho kugeza ubutegetsi bwa Kinshasa butsinzwe. Niko bimeze. Twakomeza tukajya ku ngingo ikurikiye. Reka dukomeze tujye ku ngingo ikurikiye turebe ibikubiyemo. Ingingo ikurikiye rero, ingingo ivuga iti 26 itandukanije na gatatu, se ngira ngo uribeshye uvuga na gatandatu. Na gatandatu. 23 yitandukanije n'inama y'Doha yahuje perezida w'u Rwanda n'uwa Kongo. Bimeze bite, babivuze biki? Ni umuyobozi wa Alliance Fleuve Congo waganiriye n'ikinyamakuru mpuzamahanga. Yego. Ngira ngo imbere yawe nayiguhaye uraza kubona ibyo bavuganye, aho yamubwiye ko ibiganiro byahuje Perezida Kagame na Perezida Kisekedi
bo batazabyubahiriza igihe cyose bitareba inyungu zabo. Birahagana he? Reka mbikwereke. Urabona ahantu ubona ifoto ya Nanga? Ndebe. Urahita uhabona amashyize agasinye. Reka nze ndebe ugashyize biroroha. Aho yaganiriye n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters. Ndahabona. Aragira ati Nanga a déclaré jeudi à Reuters que son groupe n'est pas lié par un appel au cessez-le-feu lancé lors d'une réunion surprise à Qatar entre le président de la République démocratique du Congo et du Rwanda. Hano kuvuga ngo Nanga yabwiye abanyamakuru ba Reuters ko AFCM 23 ntaho ihuriye n'icyemezo cyo guhagarika imirwano cyafatiwe muri Qatar hagati ya perezida w'u Rwanda na perezida wa Congo. Nous nous battons jusqu'à ce que notre cause soit entendue. Ati turwanira kugira ngo tuzarwana kugeza igihe ikibazo cyacu kizumvikanira. Kuri bo iriya cessez-le-feu ntayo bazi. Yego. Arakomeza ati en attendant ce qui s'est passé à Doha, aussi longtemps que nous ne connaissons pas les détails et tant que cela ne résoudra pas nos problèmes, nous dirons que cela ne nous concerne pas. Yavuze ko mu gihe bategereje ko ibyabereye Doha kugeza igihe batazi ibikubiye mu byabereye Doha taza akantu ku kandi kandi ibyo bikubiye muri mu myanzuro afatiwe i Doha niba bitazakemura ibibazo AFCM 23 ifite ati tuzahora tuvuga ko bitutureba. Ngira ngo nibyo. Yego. Twakomeza. Nibyo icyarimo cy'ingenzi. Yego. Igihe cyose abayobozi b'ibihugu bazaganira na Kisekedi, yego, yaba nabo mu bindi bihugu niyo batabara u Rwanda, yego, ntibavuge ku cyo M23 irwanira batanga igisubizo cyacyo. Seko binagoye ko hari Kisekedi hazabye bazemera gutanga igisubizo cy'ibyo M23 irwanira. Yego. Iyo nama nta kintu izabifashije M23 cyangwa nta kizamara kuko intambara iri muri Kongo yahagarara. Yego. Cyangwa kukuba ubwicanyi bukorerwa abanyekongo mu bice bitandukanye bwahagarara. Yego. Bitewe nuko byose nyine Kisekedi biri inyuma. Yego. Twakomeza n'indi ngingo. Ahangaha icyo nari nshatse cyangwa cyatujya yishyira mu ngingo, nagira ngo abantu babanze basobanukirwe iriya nama y'Doha imaze iki. Iriya nama y'Doha ese hari ikirebaho M23? Yego. Reka dukomeze noneho. Yego. Ariko gatoya, yego, ngo yababaje igihugu cya Angola. Ni ukuvuga biriya bya Angola bimeze nka kumwe abana bigana mu ishuri rimwe. Undi yarusha undi mugenzi w'amanota, wa undi warushijwe akarira. Akaba yanarwana n'uriya wamurushije. Yego. Angola nayo nta kitakoze kugira ngo ihuze ba perezida bombi. Bavyuka hari n'igihe inama yari yateganyijwe ariko
igihe kigeze ntiyaba bitewe n'uko Kongo yari yamaze kwanga ibyo yagombaga gukora yamaze kwanga ibyo yagombaga gusinyira yanze kuganira na M23 icyo mbona njye ku bwanjye Angola ntiyakababarijwe no kuba itari idoha cyangwa Katari yarahuje Perezida Tshisekedi na Perezida Kagame bakaganira kuko yanabahuriza no muri byinshi bitari no mu bibazo by'intambara ariko ku bibazo by'intambara Angola yagakwiye kugaragaza reaction yayo kuri European Union yafatiye ibiganiro yafatiye ibihano abakuru ba M23 bigatuma M23 ititabira ibiganiro yari Angola yari yateguye kuba rero nta kintu yigeze igaragaza ni kigaragaza ko Angola itinya European Union cyangwa se ikoreshwa na European Union cyangwa se iri munsi ibyayo biburizwamo inyuma ya European Union kuko yagakwiye kwamagana European Union yabonye yari izi neza ko hari ibiganiro mbere yuko biba ikagira uruhande ihana ikindi nge mbona yarakwiye bari bakwiye gushyira hanze statement cyangwa se inyandiko yamagana ubutegetsi bwa Kinshasa bwashoje imirwano kandi kuri M23 kandi bari basabye agahenge ngira ngo Angola nibe netre mushakamba impande zose zihanangiriza uribuka Warikare ibice byo muri Warikare bifatwa mu minsi yashize barimo begera za Pinga icyo gihe bashize hanze itangazo ngo ko babajwe no kuba M23 yafashe ibyo bice nibanagaragaze ko bayirashe nivuge ko nibanagaragaze ko babajwe no kuba hari ibiganiro Kongo yaremeye ibiganiro ariko ikanga ikajya kurasa M23 ikajya kurasa twirwaneho mushakamba hari ikindi umuntu yibaza ikindi umuntu ashobora kwibaza cy'ibi bihano kuko ibi bihano bavuga ko babifata batewe n'ikibazo kiri muri Kongo ese ibi bihano bizana umuti ku rwego rungana rute bizanira umuti kiriya kibazo ku rwego rungana rute wenda ushyizemo muri pourcentage cyangwa nta na 0%. nta na 0%, ahubwo bikurura amakimbirane. None ibi ngibi ntabwo byaba ari ugukora ubusa? Ni ugukora ubusa. None se imyaka bamaze bana FDLR yarashize. Yego. Ahubwo si bayongereye imbaraga. Guhana rero umuntu wirwanaho udahanye umwicira abavandimwe. Yego. Ese ubundi kuki batahanye Kongo imaze imyaka 30 idacyura impunzi? Ni ikibazo. Ntango biri mu nshingano zayo. Yego. Ni ikigaragaza kubogama kwa leta kwera ibihugu by'i Burayi cyane byinshi bikoreshwa n'Ububirigi. Yego. Twakomeza? Yego. Reka turebe twirwaneho ngo yagabweho ibitero bimeze biti. Twirwaneho ejo twarabivuze no mu masaha y'umugoroba bagabwagaho ibindi bitero. Ariko twirwana ikomeza kwihagararaho ibasubiza inyuma ikomeza kwirwanaho nkuko izina ryayo ribivuga. Ariko noneho Moise Nyarugabo yongeye arandika kubera ko ibitero byongeye biraramuka mu gitondo kugira ngo warebe inyandiko ya Moise Nyarugabo, noneho tukareba ibikubiyemo cyane ko ni umunyamategeko, ni yabaye senateri, yabaye umuyobozi muri Kongo ukomeye, ariko buri gihe agaragaza ukuri kubera hariya n'akarengane kari gukorerwa abaturage birwanaho. Yego. Reka turebe inyandiko ya Moise Nyarugabo. Hariya ni naho avuka, arabizi cyane kandi aranabikurikirana kuko hari n'ababyeyi be n'abavandimwe be. Yego. Yego.
turebe aho iherereye noneho tubivugeho. Ariko bariya bateye hari ibyo babeshya. ntibabura, reka turebe ibya Nyarugabo ko abateye ibyo bavuga byose, wenda mu gihe ukiri kureba reka turebe ibiri kunoza, ibiri Uvira. Reka turebe Uvira Abanyamurenge batewe, basatswe ingo zabo, byari ibindi bindi kuva mu masaha mu ijoro hagati kugeza mu gitondo. Kandi ibyo byose bagaceceka, ndetse biri kuba mu gihe bategereje ngo kwakira Bitakwira ngo arahagera uyu munsi. Bitakwira rero ku batamuzi ni wa mugabo w'umuhezanguni cyane, reka tumwite umucurabwenge wa jenoside wo muri Kongo. Yego. Ni Bagosora wo muri Kongo. Ubundi Moise Nyarugabo yatangaje mu Cyongereza kuri konte ya Twitter ya X. Yego. Avuga ati the inhabitants of the highlands of Fizi and Mwenga, especially those of Minembwe, are still waking up under bomb explosions. Ati abaturage bo mu misozi miremire muri Fizi na Mwenga, cyane cyane ab'Iminembwe, baracyabyukira ku masasu, ku mabombe. Since 6 a.m. this morning of 21st March 2025, the same FARDC and Wazalendo who came from Fizi via Mukera and Mlima have just resumed their attack in Mukoko towards Kakengi. Bivuze ngo guhera saa 12 za mu gitondo, iki gitondo cy'umunsi kuri 21 kwa gatatu 2025, aba FARDC na Wazalendo baturutse Fizi baciye ahitwa Mukera na Murima, bakomeje ibitero byabo, babikomereza ahitwa Mukoko herekeza Igakenke. The other villages are still calm and at this moment God only knows for how long. Ati indi mihana uko bayita hariya bayita imihana, imidugudu cyangwa isisiro, indi mihana iracyari mu ituze kuri uyu mwanya. Imana yonyine niyo izi igihe bazamara muri iryo tuze. Ubwo ni ukuvuga nabo bashobora guterwa mushakamba. Yego. Yesterday, Thursday, 20th March 2025, the following villages were attacked: Gahwera, Kivumu, Rumba, agashyira mu dukubo antena, ubwo ni Rumba kuri antene, and Nyagishasha. They spent the whole day under fire. Abango ejo hashize kuwa 4 tariki 20 z'ukwa gatatu 2025, imihana ikurikira yari yatewe. Yego. Aravugamo Gahwera, aravugamo Kivumu, Irumba kuri antene, na Nyagishasha, ko bamaze umunsi wose amasasu avuga. Regarding Gahwera, the coalition of attackers yesterday was led by the FDLR, FARDC, and the Wazalendo who came from Rurenge. Mu kuvuga ku mu Gahwera, ihuriro ry'abagabye ibitero ejo hashize wa kane byari iyobowe na FDLR na FARDC na Wazalendo baturutse ahitwa Rurenge.
the entire population of Murenge and Twirwaneho have been fighting for 8 years to stay alive and dignified in their land. Ati abaturage bose bo mu Minembwe ndetse na Twirwaneho bamaze imyaka 8 barwana. Icyo baharanira no kugira ngo babeho bagira agaciro kabo ku butaka bwabo. They note that the government of the Republic and its allies have decided to target them, and the international community has decided to remain silent when it decides to wake up. It is to distribute lessons and sanctions. Ati anaravuga ko bamaze kumenya leta guverinoma ya Repubulika yego n'abafatanya nayo bamaze kwiyemeza kubagabaho ibitero. Nibo ibitero bigambiriye guhitana, mbese bagambiriye kubahitana mu bitero. Naho umuryango mpuzamahanga wo wiyemeje gukomeza guceceka, ntufate ibyemezo, kandi niyo ufashe ibyemezo ukangutse ngo ufate ibyemezo, ukanguka utanga amabwiriza, amasomo ndetse n'ibihano. Ahangaha haravuga ukuri Mushakamba, niko bijya bimera pe. Yego. Barasinzira bagakanguka batanga amabwiriza ngo nihabeho guhagarika imirwano, kanaka turamuharanye, ibyo ngibyo bakanguka ibyo bakora. Both sides will answer for this cause. History is known to have a good memory. Ati izo mpande zombi, uruhande rwa guverinoma n'uruhande mpuzamahanga, bazasubiza kuri iki kibazo. Vuga bazakibazwa. Iki kibazo birengagiza bazakibazwa, kuko amateka azwiho kubika. Amateka ntabwo ajya yibagirwa ibyabaye bihora byibukwa mu mateka. This persecution has an end. Uku gutotezwa, kwicwa bizagira iherezo. Ngiyo poste ya Nyarugabo. Urabona ko ibyo avuga ni ukuri, batewe, leta ntacyo bikoraho, umuryango mpuzamahanga ntacyo bikoraho. Urabona ko ibyo Nyarugabo avuga rero ati amaherezo bazabibazwa, bashobora kuzabibazwa koko dukurikije ibyo tumaze igihe tubona. Kubibazwa byo bazabibazwa, gusa abaturage baba barashize. Icyo cyo ni ikibazo. Niyo mpamvu gahunda ari ukwirwanaho ubudacika intege, ubutareta rwose. Yego. Twavugaga muri Uvira. Yego. Uvira hari abafashwe, bamwe mu banyamurenge hari aho bagiye biba bagatwara amatelefone, amakompiyuta, binjiye mu mazu. Yego, ntibabigarure. Hari aho binjiye mu mazu babanje kuyapfumura. Yego. Hari aho bagiye boha abantu bakabatwara bakabashyira ngo abashefu b'abazarendo cyangwa ba mayimayi. Avugwamo nk'umugabo witwa Gadi. Yego. Abo bose ntawe uzi ngo bari bugaruke, gusa benshi bakigezweho bagiye bakubitwa bikomeye, ntawe uzi ngo baricwa cyangwa se bari burekurwe. Yego. Nubwo n'ubundi bamaze kugirwa intere. Yego. Twakomeza. Yego. Reka tujye hariya Croix Rouge muri Kivu y'Amajyepfo na Human Rights Watch, ntabwo bavuga rumwe ku bantu ngo bavuye hariya.
kutavuga rumwe ahubwo Croix Rouge yabeshyewe na Human Rights Watch ko yabahaye ngo liste y'abapfuye cyangwa se umubare w'abapfuye. Yego nibyo navugaga, ibyo ngibyo byabaye intandaro yo kudahuza bimeze bite. Itangazo rifite imbere. Yego. Ubundi ndongera ngo usaba urisome. Yego. Tunarisobanure kuko si itangazo rirerire. Ntabwo ari rirerire, ni itangazo rya Croix Rouge. Croix Rouge de la République démocratique du Congo, comité provincial du Sud Kivu, 36 avenue Sadio Ondendere, commune d'Ibanda. Kuvuga hano yari adresse y'i Croix Rouge. Commune ya Ibanda ni imwe mu makomine agize umujyi wa Bukavu. Yego. Agira bati communiqué bagashyiraho agakoni, mise au point plus de 400 corps ramassés dans la province du Sud Kivu. Kuvuga ni update, update muri za ndimi. Yego. Z'imibiri irenga 400 ngo yatoraguwe muri Sud Kivu. Ahangaha bakavuga bati la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo Sud Kivu a suivi, non sans surprise, le mardi 18 mars 2025, les contenus du rapport de l'organisation Amnesty International faisant état de 406 corps ramassés dans la province du Sud Kivu entre le 17 février et 13 mars 2025, citant la Croix-Rouge congolaise comme source de ces informations qui, du reste, ont été relayées par plusieurs médias, hélas. Croix-Rouge ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ishami rya Kivu y'Amajyepfo, ryakurikiranye ridatunguwe kuwa kabiri tariki 18 z'ukwa gatatu 2025, byari bikubiye muri raporo ya Amnesty International, aho bagaragazaga ko ngo imirambo y'abantu 406 yatoraguwe hirya no hino mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo hagati y'itariki 17 z'ukwa kabiri na 13 z'ukwa gatatu 2025, bifashisha ngo raporo cyangwa isoko y'amakuru ko bahawe natwe Croix Rouge. Hasigaye ayo makuru batangaje n'ibindi bitangazamakuru byafatiyeho biratangaza nk'ukuri. De ce fait, la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo Sud Kivu tient à fixer l'opinion tant nationale qu'internationale que ces données ne viennent pas de son organisation qui se veut neutre, impartiale et confidentielle dans son modus operandi. Mu by'ukuri Croix-Rouge ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ishami rya Kivu y'Amajyepfo, rirashaka kumenyesha umuryango ku rwego rw'igihugu ndetse n'umuryango mpuzamahanga ko ayo makuru atigeze aturuka muri Croix-Rouge, kuko Croix-Rouge ntibogama kandi ikorana confidentielle, ni ukuvuga igira n'ibanga ry'akazi mu mikorere yayo isanzwe. Urabona ko iriya mibare barayihakana, bakayihakana, abandi bavuga ko ariho bayikuye, aribo bayibahaye. Nuko navuga nti wenda umuntu akansangana kamera kama bati iyo kamera bayikuye nayihawe na Mushakamba. Mushakamba yamara kumenya ko navuze ko nayihawe nawe akanyamagana ati reka
uwo mugabo arambeshyera nabo rero ni nk'uko nguko biraba kwa kuri iri ni itangazo ryasohotse ejo yego tariki 20 z'ukwezi kwa gatatu 2025 rikaba ryaraturutse muri Croix Rouge ya Congo intara y'amajyepfo Kivu rikaba ryarashyizweho umukono n'umunyamabanga wo ku rwego rw'intara witwa John Kashinzwe Kibekenge tumuvuze wenda abantu bumve ko hari n'abatwumva bari Bukavu yego cyavuga batese ibyo byakozwe nandi ntibabeshe tumuvuge rero hari n'abatwumva ari abo babarwa no muri Croix Rouge ibyo tuvuga ari ukuri ikindi bwana Sentama kuri ritangazo yego u Rwanda rwavuze kenshi M23 yamaganye kenshi bya Amnesty International yego none abo bavuze ngo bakesha amakuru barabihakanye yego ni ibintu bahimba bagashaka aho babigerekaho yego bihimbano byabo rwose ubu buri muntu wese udukurikira arabyumvisha n'utari wakemera ko babeshya ndizera ko abonye bihamya yego oya barabeshya kuko abangaba leta ya Kongo irabakoresha uranyumva mushakamba leta ya Kongo irabakoresha kandi uretse no kubakoresha nayo isanzwe ibeshya ngira ngo urabyibuka igihe bajyaga bavuga ngo twafashe Bukombo twafashe bumva ariko ko tutakomeje kuhabumva bigatangazwa kuri televiziyo y'igihugu twafashe Bukombo twafashe Bukavu twafashe none barimo twafashe Masisi twafashe Barikare twafashe Rucuru bari hehe ko batakivuga ko bahafashe icyo nicyo kibazo rero barabeshya ngira ngo abantu bajya babumva bakabumva ariko bakamenya ko hari byinshi babeshya hari byinshi babeshya rwose cyo kimwe rero n'ibi ngibi n'abo bakorana barabeshya babona bakorana n'izi Amnesty International nazo zitabeshya cyakora segure ku bakunzi bacu ingingo twe twavuze ko Croix Rouge yanyomoje Human Rights Watch ni Amnesty International twavuze Human Rights Watch ariko ni yego batubabarire niyo twavuze ariko abo yanyomoje ni Amnesty International bose ni bamwe bigize abantuza bigize abasifuzi b'isi ni bamwe ni nka Mariko na Matayo n'abanditsi b'ivanjiri uretse ko abanditsi b'ivanjiri bandikaga ubutumwa bwiza ntabwo ari bw'aba ngaba yego twagana ku musozo yego ndumva ingingo twari dufite zirangiriye aha yego reka dushimire rero abakunzi bacu mushakamba yego turabashimiye byimazeyo tunabifurize umunsi mwiza wa gatanu mwiza dore ko wikendi bamwe ubu batangiye kuyibyina wa gatanu mwiza na wikendi nziza nakagaruka ariko ntibibagirwe gukanda subscribe abatarayikanda ikandwa rimwe gusa bakande like iyo ikandwa rimwe kuri buri nkuru bakande na share ikandwa inshuro zingana n'umubare w'abantu ushaka kohereza amakuru yacu noneho banatwandikire muri comments badushyikirize ibitekerezo byabo kuko biratwubaka bigatuma turushaho gukora ibibanogeye tubifurije rero umunsi mwiza na weekend nziza ya Sentama weekend nziza nawe mushakamba mikoro ni yawe Murakoze cyane bwana Sentama bari badukurikiye turabashimiye